Kurumzari, ISTV Paumit Ing Tabili Basingbu Taram Nokjari, Ahanbada, Maroiba Pau. Center na Thadarakwa Pansing Niam Jumna Sizinaduna, Manipurdagi HIV/AIDS Muthatlasi Haina, Health Minister Funjathang Tonsing High Crepe. Pau Sandokna Lobirasi. Mainstreaming HIV/AIDS Haibisida Autonomous District Councillor Singi Oiba State Level Convention Ama Rimski Jubilee Hall da Pangthokre. Hills Areas Committee na Manipur State AIDS Control Society Amadi Manipur Legislature Forum on HIV/AIDS ki Matenga Loinana Pangthokiba Thoram Aduda Deputy Chief Minister Gai Khangam, Health Minister Funjathang Tonsing, MLA Ibohalbi Amadi Hills Areas Committee ki Chairman Chaltolian Amona Thoramgi Maroiba Myoy Singwena Sarugyaki. Health Minister Funjathang Tonsing Haikibada Manipurda HIV/AIDS ki issue asi Medical Department Khaktagini Haina Khangano. Issue asi state asigi achauba problem ama oiribani. Mahakna makhatana haikibada Center na pirakpa funding niam chumna sizinaduna HIV/AIDS asi lamdam asidagi maru phangna muthatnaba Manipur gi praja section khudingmakna hotnaminarasi haike. This is a very serious issue in the state of Manipur. All elected members should also be involved in this issue, including district councillors, Zira Parishad also. Let us not leave to the official alone. Let us try to involve ourselves also in this problem to solve the state problem. Medical department it is not medical problem. It is the state problem. It is the state issue. MLA Ibohalbina HIV/AIDS ki problem asi Manipur gi chingi mafam sing dasu achauba problem ama oiribanina masibu thingnanaba ekhoi punna hotnaminaba mathau tai haike. Sing the leriba civil society organization singa sing the leriba khara hene effect oiba mafam sing dana khara hene emphasis piraga madugi forum mama ID District Autonomous District Council Forums on HIV/AIDS and yamna strong oiba powerful oiba forum mama chembiraga Legislation Forum on ISTV ka loina na seminaraga Manipur State AIDS Control Society ka loina na seminaraga Honorable Minister Health ka gi instruction makhada ID Chief Minister gi makhada ekoi meyam ki makhada kari tawiya haibado madu matang ai ngasi sina soidana decision resolution nama logir kanena khali Chat ki batang taret ki nungthil pung amarom tabada moirangi video oiba leima pokpam kunjogi yumda sakhangda basingna bom ama thamlamle thawong adubu yaningda ba phongdoktuna yumnam khunau bazar da lamdam adongi meira paibi club amasung organization kayana wakat mi phamcha thakre leima pokpam kunjogi yumda bom thamlamba asi anirak shure asigumba thabak asi matungda amuk hanna tawbiganu haina yumnam khunau Women's Development Association na khanghalakle Manipur Pollution Control Board ki March thadagi July tha phawbagi phangpham thokpa karmachari singi tha mangagi tolop pithok tababu yaning da phongdoktuna ngasi Manipur Pollution Control Board ki office mamangda board asigi sample collector oiba D Netrizit mathantana wakat mipham chathakre board asigi mahut sinduna mahakna wakat mipham asi chathabani athuba matamda pithok pham thokpa tolop pithok piyu haina phongdorakle I Tandanati employed Mayam Kini, I know, Mayam Mahut Ama Sinjar, Pamjaris. Also, got to put this Hakana, Kanaba me and Amasu where a person can put key or tickets high tickets to Matamsana to reviews in Prusingi. Hena Masatopa board Amazu or Henningi. Amaronda, Nasi Namidum Matunda, Dharna Pampam the Git, D Netrizit, Asi, Lamfel Police Kitim, Amana Park Haidi. All Manipur Minor Irrigation Department Employee Association na tongan badabi kaya tawduna khongjang changsinduna lakpadagi Parliamentary Secretary K Meghachandra gi office ta June gi tang 19 da Department asigi Principal Secretary amadi Chief Engineer yauna wari sanaduna makhoi gi dabi sing July 13 phawbugi manungda pithokani haina yanakhrabasu thabak amata bai khalaktabadagi association na ngasidagi amuk hanna khongjang changsan ba hokre Department asigi mamangda ngasi association asina sinduna wakat mi pham chathake wakan mifam asi September gi tang 16 phawba chathagani madugi matungda relay hunger strike yauna sidriba phawba chara henbagi khongjang phawba changsangani haina association asigi miyoi amana phongdorakli akhoi gi makhata bu khongjang oina tarik 16 tagina 21
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯗꯦꯠ 21 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯦ ꯍꯪꯒꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯌꯦꯡꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔ ꯇꯥꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯋꯥꯛꯆꯔꯁ ꯃꯁꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯤ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ तारीख 12 सेप्टेम्बर हारिबा डेट असिदगी 2013 सेप्टेम्बर की तारीख 12 हारिबा डेट असिदगी इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक अकोय हौदुना मखल मखा कयागी खुंजंग अकोय चंगसिनजले संतोष रिजाल कोबा चही कुनमरी रोम सुरबा सपरमैना पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा 4000 विलेज तगी केसीपी की मियोय अमा डिमांड लेटर तरानिथोइगा कोनना इम्फाल ईस्ट कमांडोना कोइरेंगे बाजार दगी फारे हाइना इम्फाल ईस्ट की एसपी न थोकवा चेरोल अमना खंगहलखले हवजे अटेंबा ब्रेक अमा इंडो म्यांमार संबल की वाथो की मतंगदा यूएफओ की लीगल एड एंड अवेयरनेस काउंसिल न चेरोल थादोरखली चेरोल असिना फोंदोरकपदा इंडिया न मणिपुर की लम सोपना इंडो म्यांमार लमखै की संबल खाबा हाइबसी पेंडोरा बॉक्स हांगदोकपगुंबने मतम सांगना फुमजिंदुना थमलुरबा लमखै मांगबगी नुंगनांगबा अदु अमुखना याकाय हलकपनी हाइरे मियामना कबो वैली हाइना खंगनरिबा कियामबुंग लमजाव असि मणिपुर अमसुंग अवा लैबा की मरक्ता लैबा माइकै अनिमकना मित्येंग थमनरिबा लमदम अमनी हाइरे मणिपुर की ngमखै की मतंगदा हाइरगदी ब्रिटिश न सक खंगलबा इनिंगथौ बुद्धचंद्र मतम की गेजेट ता यावरिबा मैप अदुना अरेपो ओइगनी हाइरे हौजिक आसाम की डुबरी अमदी करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का बांग्लादेश का ताइनना लैरिबा लम की चयेतनबगी मतंगदा भारत सरकार न लौरिबा लम मचेत अमता मांगबा यारोय हाइबा फिरेपकुम मणिपुर अमदी म्यांमार की ngमखै की चयेतनबा असिदसु अकनबा मित्येंग चंगहनिंगी हाइना काउंसिल असिगी चेरोल असिना मखाताना खंगहलखले लमदम असी चौखटपा अवनबा पुरकनबा होटनबदा जननेता हिजम इराबोट कुंबा लुचिंगबा कया दरकार ओइरे हाइना सीपीआई की कॉमरेड एन मंगीना तेंथा खोंगबाल मल्टीपल कॉम्प्लेक्सटा पांगथोकपा इराबोट की चामगा 13 सुबा मपो कुमन थौरमदा हाइख्रे थौरम अदुदा सीपीआई की स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरा कॉमरेड एल सोतिन कुमार मणिपुर नुपी मरुप की प्रेसिडेंट सरोजिनी वाइस प्रेसिडेंट सखी याउना कर्मी कयाना सरुक याखे डॉक्टर एम नराना लमदम असिदा हौजिक लैरिबा मियोइसिंग असि हिंगबगी हक फाउबा लेसिलक्तबगी फिबमदा लैरे मसी कोहननबा मतिक चाबा मियामगी खनबा मिहुत थागतबगी तंगाई फदबा लैरे हाइखे एल सोतिन कुमारना मणिपुर की ओइरिबा फिबम असिना लमदम असिदा मतिक चाबा लुचिंगबा लैत्रे हाइबसी मयेक सेंगना ताकले हाइखे कॉमरेड एन मंगीना लमदम असिदा कांग्रेस सरकारना पीडीएस की पोटलम फाउबा माइ पाकना पाइखतबा ngamdringai चैरक्ता फुड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस चटनाहनगनी हाइबसी प्रजा नुंगशिबा सारगा प्रजा की चखाव लुट तौननबा थौरांगनी हाइना मराल सिखि तेरादगी ऑटो रिक्शा ड्राइवर अयेकपम नोबिनबु तांगजिंग चिंगोलदा सखंगदब सिंगना हातुना थमलंबा थवोंबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना ngarang तेरा बाजारदगी मियामगी ओइबा रैली अमा चटख्रे रैली अदु तेरा बाजारदगी ख्वाइरंबन बाजार फावबा लाखलबा मतुंगदा उरिपोक माइकैरोमदा हलक्तुना तेरा बाजारदा अमुक हन्ना पुनखि मिहात असिगी मतंगदा सेमखिबा जीएससी की कन्वेनर मंगीना नोबिनगी मेसी असिगुंबा असि अमुक हन्ना थोक्तनाबा पांदमदा रैली असि चटपनि हाइखे मणिपुर की मियामदा सिगुंबा तमचीबा मिहात मिसी सी मखा चथरक्तनबा अखोय जेसीमा अदुगा मियाम पुन्ना होरक्तना सिगुंबा मिसी मिना लेतबा यामना तंगदु लेताना हिंबा पुछीमा लाननबगी सिगुंबा प्रोटेस्ट रैली से कोना चथरक्ता खुंद्राकपम कांग्रेस कमिटी न सिंधुना एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मतेंग लोइनाना ngasi sagol mangda leiba speaker th लोकेश्वर की युमदा लौमी सिंगदा लेमना हार बैग चात्रुक यंथोखरे आरकेभीवाई की मखादा पिरकपा हार सिंग अदु खुंद्राकपम केंद्र की मनुंगदा leiba खुंगंग हुंबुद्रागी लौमी सिंगदा यंथोखे मरुब पाव अमुक हन्ना पिजरी सेंटर न थादरकबा फंडिंग नियम चुमना सिजिनदुना मणिपुरदगी एचआईवी एड्स मुथाटलसी हाइना हेल्थ मिनिस्टर फुंजाथांग टोन सिंह न हाइख्रे हौजिकी ओइनदी ISTV पाव मिटिंग ताबिरिबा सिंगबो मुखना खरमजरी।